Umuzi kwenza njani ngizwani? Notshela bona ukuthi wenza njani. Yanto ayikhuluma le kwakho wathi uthini wena? Engayikhuluma kwami ngathi Wathini ngani kwakho? Ngibuza wena ngisho. Nami ngibuza wena into ayikhuluma lapha kulabantu. Ngathi Awazi. Sala bona nakakhuluma into ekungiyo ngosikhona engekho bathana bakuvulele. khona ekungekho ekurong engikhulumileko lapha. Ngikhuluma nabo kwami. Khona kurong. Ngikuphi wangwina khona wena? Ngikuphi wangwina khona? Ngibona kodwa Owangwina khona kuku. Sekhotho. Number 1. Ikhotho yiphi? Sekosini khotho le. Ekhotho bakutshela kuhle ukuthi phuma. Waluphu esi-18 ya. Mina bathini? Asingarazi. Ungangishudi bhuti. Mba ungangishudi. Shoot mama lo. Mina ungangishudi ke. Esi-32. Shoot mina. Esi-18, esi-32 bekunosikhosana. Usikhosana wakutshela kuhle ukuthi phuma. Abantu abakhulumelana khona usikhosana obekasigweba phakathi esi-18 kungimi kumkhantombi kumcolani ifamily beyikhona lapho isi-18 azange ngayingena saya isi-18 lapho saya khona bathi phuma esilapho sabizelwa ngale ofisini lomunye usesi kungendlela engikhuluma ngayo ngasibizela kwelinye ofisi omunye ubhuti wathi akusikuhle ukuthi ungamkhipha nje licede ukufelwa mnikele izinto zendodakhe umvumele ukuthi ahlale ngitsho njalo thola izinto zendodakhe mnikele izinto zendodakhe lweko ngendodakho mina sathi manje amalwana abasendele nasifuna ukuthi uletha wakho amalwana so that if ufuna ikhoda okay saye enkosini angaloya mina saye enkosini emabhiya enkosini nakhona bafika bathini bathi phuma bathi asikwakhele wakho umuzi yes uxolani wathi uyokwakhela umuzi kwaphelela Uxolani wathi ngolanda imali uxolani ke lalala ke ngize ngibuye la lalela ngize ngibuye ke ngibuye mina ekhaya ngithi mina ngifuna umuzi ekhaya uxolani akusingwa kwamlifi uxolani ingwa kamotha uxolani akawazi lo muzi lo ukuthi usukaphi zange ke kawuhlale nokuhlala umuzi lo akawazi ukusuka nokuhlala ukuthi kuhlela ubani abantu bakhona bobani ngibe ngazi umuzi lo uxolani nina ninoxolani nikhulume kwenu ninodwa benivumelana nina noyi2 ninoxolani futhi anifuna unokungena endabeni zekhenu mina ngizakho noxolani mina ngingena emzini ekhaya ngikhulumela umuzi lo wekhaya hayi wakaxolani uxolana ngakhuluma lokho akukhulumako mhlawumbe ukhulumela isimotha akakhulumeli mina akakhulumeli ngwakamotha uxolani Mina kwangithathisa le mali le ngisikile istandi wathi ngihlale lana bakathi ukuthini buyela kuxolani utshela ukuthi xolani usara uthi ngitho navumelana nayithuni noxolani buyela kuxolani utshela ukuthi usara uthi nje ngipha amanamba akhe amanamba akhe nginawo simple mtshela ukuthi usara uthi ngalomzuzu kodwa ngithi ungangivoti tu yabona ukuthi bathuthu bawu sipho sifotha utsotsi umuntu wenza utsotsi siyamfoda yabawo nathi kulo ndawo ngangithuthi yabona thina sokutshela something mama ngikho ngakhuza my sister 082 jam 959 1940